October ni kwa Times of Mizoram News Analysis clear tu te chibai tun tum chu international news and politics lam kan fruit vele anga Israel in Iran nuclear hmunpui abom mayang ti US allow thong US phalna lovin Israel achenga mangem Israel in Iran sumhnar lian Iran oil depot beita se anghong tur chu ti te tun tum chu kan ngai thlau donani Hamas ten Israel thin urna berbu an hol thak nakha October ni sari sang ni som ni pathum ani a Nova Music Festival chu Hamas ten an bei thuta mi sang khat jani lai thi in mi jani som nga pali an la hreng zuya khathil thleng kha Israel sarkar le mi pui calendar chuan juda te swat na holocaust hriat dengna ni aiin ane big hau lo mai Hamas te kuta hian Israel mi zavel tang an la oma American mi pasari an la telani Israel phubalak na hi atakatong tu kan nilawa chuti takin Arab thlak dan kan soi chuak zo om love Palestinians mi singli sangkhat ayatamin nunna an chan to a mihring makte duai 2.3 z chu omna tur nei lo an ni to a Gaza mi pui 90% chu displaced an ni to Indona tuar tu te tan chuan he khovela nunbul hantan that le hi aphur om farhan lo ngotang Israel le amel ma te indona chuan kumkhat apum hlum to a Israeli Defense Force IDF 10 an mel ma te ne so viau ma se Hamas Hezbollah le Iran sarkar ten tlom mai an latum lova kan tuar lak lo to a kan tuar zelang chu ti niom takin an ril ru hi apau khawa an helpol ho tu te thu soi hi revival speaker kan ril rem zong te thu soi kan oi burang deu hian an thlop ema Israel hian ale pektur om lovin han noi chimit vek lo se thatur chu ero kan thurin nen ain hlat dewa Israel hi zong mel manai turawan pathianin aduan niom rengani October ni riat nimin lampo khan Lebanon atangin Hezbollah ten rocket le missile lian tam takin Israel an kapa Israel military chuan Israel mar thanglam khopui Shlomi Rosh Hanigra Hanita Arab al Aram sele adamit te chu sipai te che na military zone atan an kharani Yemen atangin Houthi selpol te point missile pahin Israel an kapa Israeli air defense in allow intercept thayani Nimin Khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hezbollah hruaitu an tha tak Said Hassan Nasrallah thak thai tur o malang te chu tha anni thu asoya Israeli Defense Minister Yoav Golan point Hassan Nasrallah ayo turarin kaiber Hasem Safidain chu tha ani ti in alo soi to a Prime Minister hian tunge asoi hriat ani chia lo Republican presidential candidate Donald Trump chuan Israel Hamas Iran war kumkhat tlinna puala athusoya US President ni lang chuan October ni sari sang ni som ni pathum thil thleng kha athleng hau lovang ati US State Department thupuang tu Matthew Miller chuan ti hian asoya Hamas te kuta American le Israeli hostage anom chung chu United States hi aw mai lovang ati US President Joe Biden point October ni sari thil thleng pualin sunna thu athona Israeli President Herzog chuan Indotan tirphatatanga US President Joe Biden an cholova athlop renga wangin lom thu asoyani Israel sarkar hi United States chunga hian lom hle tur hi aniringot maya mai ni som pali kum sang khat jakwa somdi pariata Israel piana tanga voin thleng hian United States chuan Israel hi afachuam angin ayana United States thajar hnuaya omin du tokin Islamic helpolte IDF 10 antukdol thei thina amaro chu Islamic helpolte po oil nga ramten an thlop miawa an ral thei meu lo Linda J. Bilmes Harvard John F. Kennedy School of Government a professor chuan kumsang ni pakhat September ni som pakhat World Trade Center bei ani atang khan United States in Indona sum ahman ralte zirchiangin alo chinchia thlapa Professor Linda hi researcher panhi William D. Hartung le Stephen Semler tenen an thok hawani anzir chian dan chuan kumsang khat jakwa som nga pakwa atang khan United States chuan Israel military tan puina US dollar billion jani som nga pakhat point panhi lai apeto ani tun financial year kalmeka India defense budget hi rupees crore
nuai ruk sing ni sangkhat zakwa somli pakhat ani a US dollar ang chuan 74.3 billion ani US in Israel atan puina hi atam zia chu India defense budget tharang berin kumthumle achan ve don aphruk thei don ani Brown University Cause of War project te chu danin October ni sari sangni som ni pathum Israel Gaza war atang khan United States chuan US dollar 17.9 billion line Israel apui toa tin Middle East vela US military operation le ti mason nan US dollar 4.86 billion lai mai tuntum Israel Gaza war nuwa man anitabok heta hian US military in Yemen Houthis telaka operation an beina atelani US President Joe Biden le Benjamin Netanyahu chu voin hian phone mangin anin bedon ni in report awma Iran beidan tura thutlungna an siam rin ani United States hian Israel in Iran bei atum hi phallo po ni se Israel hian kaltlang pui tho atum mela chu tak chu United States thlau thon ani US hian green signal pelota se Israel achenga mangem ti chu zona lian tak ani mek kumhni liam ta khan Israeli jet fighter som chuang lai te chuan Mediterranean tui pui chunga anlo in lafit to a Iran nuclear hmunpui te nuai thei tura drill air exercise annei ani ber khamitum khan long range flight hlataka target ka tele van boruaka thlona oil thundan te an zirani Israel military in Mediterranean tuipui chunga exercise anei hi Iran sarkar tan chau thu anu chialova US military tellova annei ani angin Israel Air Force hian ama in Iran anwai theiti Biden admin ahriat tina chikhata angai thei bokang chu United States Air Force tenena tangkopa anbei turchuni se Iran nuclear hmunpui te hi achim thlahum humanga Israel ringot hi chuan a hlo tling viau lo thei tunhaya interviewa Israel senior official pakhat chuan Israel military in Iran nuclear hmunpui ati chathai chi angem ti ngaidan 100% indin tok na annei lo ti asoya ma se beisei bakin anlo hne so viau thei bok Pentagon official te chuan Israel hian ngoi rangin in buat seina kalpuin US tellovin Iran nuclear hmunpui bei atum ni in an ngaya chuwangin US President Joe Biden chuan Israel chu Iran che dan milzela proportionate response changle turin acha Iran hian missile in akapa Israel hian missile bukin achangle turani tiang velani US Defense Secretary Lloyd Austin point Israel Defense Minister Yoav Golan chu chiang takin US dudan ahril toa Israel hian buaina tipunlun zonga Iran beile lo turin US dudan ahril Israel chuan Iranian military base te abitum photanga chumi hnuwa Iran achele ani chuan nuclear hmunpui te abei donia rinna alian tale amaro chu Israel lamtang te chuan Biden admin ngai dan hian pom lova tuna hian Iran chuan nuclear warhead alasiam lova uranium thami nei to ma se ral thomasiam tur chuan Iranian engineer ten thainge mozat kumkhat emo hun an ladu dona hetianga kanin chel khotlai reng chuan Iran in nuclear warhead anei hun kan nga kani anti a tun hi Israel tana kumsom nga kalta chunga hun thaber Middle East mel ti danglam thei khopa hun rem changani anti Biden admin hian US presidential election alo omboknen US ramchung politics a mingchiat pal a hlau hle a Israel hi adu dana che turin han thlop chia se presidential election anghong ngal dona Biden admin chuan buaina siambel lo hi adu berdon ti achiang sareng amaro chu Republican presidential candidate Donald Trump ve thung chuan poisak anei lo khopa Israel hian nuclear hmunpui abei photanga thildang chu ahnua kan ngai tua donani ati ol sam et maya US House Intelligence Committee Chairman Michael R. Turner chuan CBS Face the Nation program Biden admin soi selin Iran beidan tur chungchang soi hona tur om to lo tia Biden an asoi hi president soyatan awm anglo ati mithen khat chuan Israel in Iran abom chuan nuclear warhead siam lama an puna sale zwal sau an ringa chuwangin Iran pui thiam mulate ti zau thau lo andu ani amaro chu chung hlau thon thil te chu zatla kani lo
Israel hian Iran abom wanga nuclear ral thuam hi buai pui an ni lova abul berzo ka chu United States in lulin wanga nuclear ral thuam America kap thleng pha hi ot viau jok an ni chu tak chu Biden admin hian anghudu lova Trump admin in Iran nuclear deal atop sana Biden admin chuan athar tho lia Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA on Iran nuclear deal te zir chian danin May sang ni som pakwa tang khan Iran hian JCPOA Terms of Agreement abo chechar chara uranium stockpile hongin JCPOA in aphalzat aetam alet som thumin uranium an thlifim to ani February sang ni som ni pakhat Biden a president nu khan International Atomic Energy Agency IAEA chuan Iran in nuclear abwai puidan ain fia thei to lova IAEA soidanin kumsang ni som ni pathum kumbul lam khan Iran hian uranium chu 83.7% in athlit fim thei to a nuclear ral thuam siam nan uranium hi 90% a refine angai ni heng zongjong hi Biden admin hian a hello nge Iran nuclear hmunpui te ti chiat alaphal lova US dollar billion zani som nga pakhat lai pe to tu United States du dan hi Israel hian anol ngamangem ti chu tunlai Israel Iran war kalzel dan tur thirna lian ber ani mek Natanz nuclear plant hi kumsom ni pani lai zet chu Israel le United States mit fugna ani to a United States wan diplomacy le sanction te mangin Iran nuclear program ti top alo tum to thina amaro chu omzia anei lo lelama Israel sarkar chu US hian Iran nuclear station bei thailo turin ral thuam lian apedu lova Iran nuclear plant hi leinhwai thuk takabun ani a missile panga yang chi chuan akhoi poi phalo hrimhrima Israel chuan US Air Force ral thuam bomb phur tu B2 bomber le warhead adil thina President George W Bush khan apedu lowani US President Somli Pathumna Bush kha kumsang ni pakhat atanga sang ni pakwa thleng alala ahun lai khan Israel mamo ral thuam lo pengat sela chuan Iran hian nuclear ral thuam abwai pui photo lo mai thei Republican Party chunga po ngai dan an nei sanghrom viawa an President Bush khan Israel ngai dan thlop lo ma se US Vice President Dick Cheney ero khachuan Iran kha bom thuai adu via Bush khan ahun top don kumsang ni pariat kum topa US in Middle East a indona abai ngam to lo tin Israel ruahman na ahnolani Israel chu au mai ta chuang lova cyber weapon mangin abai chunzoma Iran nuclear plana centrifuge sangkhat lai chu Stanex virus mangin Israeli American programmer ten an khoi chiat sakta thawani Obama admin lo pianga Iran nuclear deal siam anita Israel chu abai dong ta Trump admin le Netanyahu khan Iran chu top san mak turin anwawa Trump aliama Netanyahu po Naftali Bennett an athlaka kumsang ni som hi pakhat khan Israeli Prime Minister Naftali Bennett chuan thubeng verdeu mai asoi chuak nein Israeli official pakhat chuan asoya Israel sarkar abikin Benjamin Netanyahu hnuaya Israel khan Iran nuclear plant ti chiat atum fawa amaro chu Iran laka indona bei turin Israel kha alo in buat sai hau lo ni in Prime Minister Naftali Bennett chuan ahun lai khan ahmu chuaka chu thil chuan abar khai le thu official te ma asoi ani ome diktak chuan Israel hi chutiwakin alo ro pui viau lova Boeing 707 upato tak chu van boruwa ka fighter tui thunnan aerial refueling planes angin tunlai hian alamanga amel ma te hi helpol ve mai rambung anga chiartlak manglote anni a chuti chungchuan an simna khopin anwai thailo ni in angai theyang chu Israel in Iran hi bomlo po ni se Iran hian nuclear program cholsan atum don lo Russia Ukraine war hu hian Iran chuan drone le missile Russia apenwal to a Iran in Russia atanga mulet atum ber chu nuclear hardware le technical support ani hemi chungchang hi US Secretary of State Anthony Blinken khan Karliam ta khan asoya US intelligence report danin Russia chuan Iran hena nuclear technology ape ti ani Russia Ukraine war ma khachuan Russia hian Iran nuclear deal chungchanga US malangna azui ve mai thina amaro chu US le ahoten Ukraine anpui renga
Russia la chuan drone le missile alo ta chamve tabok nen US dudan ang lo zela omdu Iran chuan Russia mamo aphu ka Russia point US huat bertur nuclear technology chu arol ruk ve ta ani ome Iran hian US lakalu lulchwa atum ve viawa US hian inap nidro tita se Iran hian ai jok mana chutiang khopa US thu hi ngai poimo lo lui anni Hezbollah helpol antu chemai thai leadership tha anom le mai arin omlova Iranian mula tepo an hlau thong ve ta le Hezbollah le Hamas te an chaw to chuan Israeli Defense Force ten Iran anvil ne to dona Israeli Mossad ten Iranian hwai tu te an philmai lonan nuclear thuam humtur an nei wat angai ta ani Biden admin la chuan Iran bom khuk lui ala phal si lova Israel hi ama thuin achengam donem thirzel photang Karliam ta khan President Joe Biden chuan adminin Israelin Iran oil industry bei atumdan kan soi ho atia khovel chu aral khel ngala oil man chu 10% line akai ngalani hei hian Mizoram po ahong ve emoni chu oti turin sarkarin oil man ati sanen ain dwalvel chia amaro chu Biden admin chuan Israel rotna apom lova oil man atlale ngal ani soituangin Biden admin hian November ninga in hmunpui an ngai pawimawh bera Israel hian Iran oil export hmunpui Khark Island bomta se Iran economy aboi nga langa mathailovin nuclear program po ati sukuk arin omani amaro chu thil chuan khovel oil man anghong na dona American voter te po Elon Musk Tesla car nei phavek an ni big lova November ninga election anghong theidona Biden admin chuan angam lo ani ber USian Iran oil export hi han sanction thin takma se hreomna le harsat na te katharau tan lomna tiang dewin Iran harsat na chu China hian man zokin oil alalut theipha Iran crude oil 90% hi China in alayani rombung som pani changa in pengton theu kan ni ti kan hua kan da san lo antel lo po kan nun kan ei zonna boilo tura kan ngai ate hi ani na taka chuan kan tan tangkai na tam tak an lo nei ve ani ti hi kan hu fulo thina US hian Iran hi a hrek nat pole US mel malian Russia le China te tan lomna ani